Hei hi kas fani Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu si lian sang puya tukin daruk rik ma dewa Aizawl Zemabok High School venga leitol chuan puya flor rokema ina chila mi pathumin nun an chana an rong hi lak choki mani to tukin leitol hian puya flor rokema fapa te nu pa Isaac changte komsam thum pani le larin chani komsam ni panga tele an fanu bigel lal chan himi kumli te chila an rong hi chommadar som pakhat fel khan lak choki mani tudon danin tukin leitola hian chungko paber pula roki male anupui chu ani saseng man rama an fata nu pale an tu nu te ero awan thu tlak takin ani saseng man lo ani ruwa sule lelet lo renga wangin ruang nak chu hi har sak le ani tukin ve khan jong tu veng Aizawl le men in chen in pathum chungko pali lo lai hnola thile hliam anam lo hlawani tudon danin chen in hnol masak bera cheng chungko ni chu ni zana tang khan an riak chuaka adat tu cheng te chu an ria chona reido to a anol nun bera cheng te chu ni zan khan riak ma se anin saseng mana anin saseng nalama hian an fanin liam nala tuklo tur ani Chief Minister Pral do man an party a hlaber chu Mizoram pathian ramlo thleng se ti ani a an policy poimo big pasri jinga masabara hi an da thina te Chief Minister and Baptist Church of Mizoram headquarters office er kon lungle atong train command puina hetui sein Ramhoson na thokturin sarkar kaushan ne tongmai polten poimoti a BCM kaushan po tharau lamrong bolna pa ka zirna lamate nu cham en kolna in ruhlongai en kolna le kutem thiam injetin lamate mulang na thatak tak an nei choro pe ti hle ti soya sarkar en kol zirna inte aya kaushan en kol zirna inte kong tam taka an that jok fo wangin heng kaushan en kol zirna inte thopuya tanpui dan turpo a sarkar chona tap chodon ani ati heng baka hian ruhlongai te en kol le ruhlo do thuwa sarkaro manate soin kaushan sang ten thona tha an nei zel chu tha ti thu soya MPF omlo na khuwa chuan MLA candidate tan campaign senso sang bi thin ti chu atak nge a mu thu soi bok ani Chief Minister hi Home Minister puke sabdang ba ka Minister dang pu wanal thana pilorin pui pulo than sa nga pu bil chenzowa pulo hinglo va ma le MLA pathum pu vi mo somtlonga putilol himpui le pulo ram le na ten an troi om ani Mara Autonomous District Council MADC Sarkar Noya Chakhei Bial Member of District Council Sir Drong No Khanana by election vote se BJP Nian An Chang Thalui Jun Samni Parita by election vote ta te chuwain choma dar som khan DRDO conference room si ha chirni in tlong taka chir zoni a vote hi si ha district election officer le tun tumin thana returning officer ni ko puvial roizela khiang te kai thun noya chirani Chakhei MDC Bial by election a hian vote omzong zong sang khazire som seri panga tangin EVM a vote sangkha janga samko pani atla a hei za zera samret pali point pakwa pakhatani tlong taka vote share zone nuwa returning officer chon vote za series of thum pathum hutu BJP candidate Pualbat TT sa chu chu Chakhei BLMDC tharatan thantin ite puanga thantin ni na certificate hlan ngal ani Pualbat TT sa chu hena ma hnai ber tu ZPM candidate puti esa chu chu vote somli pathumina ne ani Home Minister puke sabdanga kai shwe nimin khan lunglai DC conference ola rihlo do chungchang soihowani soiho na hian Excise Minister pul ngov marchuan lunglai district a engtengin nge sarkar hian rihlo do hi kalpui se tia ko thane tlomai polten beise na ne dan sarkar chona hre du ba ka anthuron te ngai thlaka du awanga soiho na chu ho hotani thosaya sarkar chon the top sein rihlo hi do mek zel ti soin ko thane tlomai polte point rihlo do konga chaktaka ma anlak reng thina wangin lom thosaya Ruhlo do chu thapui chu tak me ma be atul to tak ze thu soim malang na sang te in ton theu po atul hle ni ti ruhlo hian mizo te achim na wangin kilthum sarkar tlomngai pole ko thona changa thapui thwa do ho atul to tak ze tani ati bok Social Welfare and Tribal Affairs Minister Pilorin Pui point hu soin drugs do policy don me kani a ruhlo do nan Mizoram sarkar in cheng vai bel thuma pe a lungle po cheng no sri pek ni Social Welfare Department in Master Trainer somli anei meka ko shan tlomngai polten an mang tangkai hle ni ati Supply Minister Pubil Chenzo point hu soin no pangai sak tu nei lo hi apoya no le pa ne fa te in car lo zau to to khiru ho ti an tam chan nia she thu soin no le pa no pangte in kom ngai hian ruhlo do no konga kongro thui tak asun nge rin ati soi ho na hen lungle sapet ko ta soi ma shruai tu te ko sang shruai tu te MHEP Police Excise and Narcotics Lab District Administration ai okal khom te chon ruhlo do konga an mulak to na le har san na an to sang te tar langin sarkar tha ti chak tu le pui bom tura anin pereng thu le chandrol tu zi an soi hlom ani chu ti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani